Hauraghat Sub-Branch Midday Meal Cook and Helper Association a hinpen chethan chimum lapen chirok to kami kangni. Six schedule puthak chirok to kamay lapen mass joining ajay mek kedeng. Saint Joseph Amondoli sertalina sengkan aliralon pen kitalon. KAL Life Prime Time birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjuponitha. KAL Midday Meal Cook and Helper Association a hinpen kapin khat ponatengsi Hauraghat Sub-Branch Midday Meal Cook and Helper Association a hinpen patirpi ponsi pini Sildharampur Jengronghang LP School along Hauraghat Block ki parlopon kidoan school along kitun kedang ni Maria bang piatum chingrum ponsi chethan chimum lapen chirok to kami kang nipon bangso chethan chimum lapen chirok to kami along Hauraghat Sub-Branch Midday Meal Cook and Helper Association maypi sikateron pipensi may pang chengpon halapu may along aluhi sarpi rupali be pipen kipachini ponke kitun kedang abang piatum penangan arni pen lu ke charlie osumar tumapan pachu pajun ponsi amithang sai cheklem ponlu bon sitame kitun kedang ni marli abang piatu mapan asam sorkar pen abainong ta pakam pon pe lapen permanent na voreng ang hoy ki hok pon kavya joksi chesong pon ang koklo lapen kitun kedang abang piatum amina documents ki choklim pen kachisik ponji lapen kitun kedang anathu chirok tok pen chethan chimum pon may along aluhiaman pen all KAL Midday Meal Cook and Helper Association maypi sangpi rupali bepi lapen All Assam Midday Meal Cook and Helper Association Advisor Krishna Nath Lapen, General Secretary Sunil Rongpi Lapen, Hauraghat Sub-Branch Midday Meal Cook and Helper Association Klembang Piatum Chetong Dunsi, Ingsam Jinpen Pachun Pon. Nilituma blok bangkela bangka dokowe 11ta blok ta thangthe la sob blok bang asapso nangchi tondun de hoy la sipini da Hauraghat a blok ani marlie tumke nangki dunde siki o lasi kadoko beta non bangke inut ki chokche longke kadoko be chokche det kenang ne lasi ili tum ke duk dat boy dat pensi tum la sokam ki choklem do na pot ni marli tum ta kadoko beta non ili tum ki klem pon na pu Krishna Nath by do ili tum phanang ki japon high court ki kuri pena men ili tum ko ano ne non ili tum high court ki kuri pen non itum phan dorma ki pabat pon ya lam ta ili tum phan bang non ta alangli asami salam pen ale klarda sinang than pon lo lasi kadoko be ni marli tum chipalu nang ne lasi non bangke nang litum kadoko beta dak dongka mokam head office do hadak nang litum nang mena nang mitha cibangot bangala marjunang ne kichokche kilele bang phan ka pu koi bet nang litum kadoko be ke chipa mang hudu nang ne lapena mek anota chi solok du nang ne chipa char flina pa therak ri fereri hala bangke than ki chokche long ke nang litum chipa chok du nang ne তাৰিখে 22 চনত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনাত বহুতে কৈছিলে যে অৰুণোদয়টো দিম কিন্তু আজি 2টা বছৰ উকলি গ'ল অৰুণোদয়টো নাই দিয়া আৰু তেওঁলোকে যিমান বকিয়া আছিল আমাক মুকলি কৰি দিছে বকিয়াবিলাক কিন্তু অৰুণোদয়টো দিম বুলি কৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজি তাৰিখলৈকে দিয়া নাই তাৰ কাৰণে আমি অহা ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম তাৰ পিছত যদি 10 তাৰিখে নোহোমাই ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখে যদি নোহোমাই আমি 11 12 তাৰিখৰ ভিতৰত জনতা ভৱন আমি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছো তাৰে আলোচনা আছিল আৰু লগতে আজি আমি হাওৰা ঘাটৰ ব্লকখন আমি ভংগ কৰিছো যেটো নেকি ইয়াত বিনিতা নামৰ মহিলাগৰাকী দায়িত্ব লৈ আছিল দুষ্ট চক্ৰ এটা নিয়াত কমিটি গঠন কৰিছে আমাৰ কাৰ্বিআলঙৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু বেলেগকে আছে তো বেলেগ মানুহ আহি ইয়াত কোনো কাৰণতে তো ৰান্ধনী সন্ধানমত কমিটি গঠন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে আজি আমি এখন আইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আমি এখন এজাহাৰ দিম আৰু লগতে আমি বিনিতা নামৰ মানুহগৰাকীক ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰেসিডেন্টৰ দায়িত্বৰ পৰা আমি ভংগ কৰিছো আৰু বহুতো শুনিব পাইছো তেখেতে বহুত টকা তুলি হয় মুকো এবাৰ দিবলৈ নিছিলে জুৰহাটত 8 নে 5 তাৰিখে কিবা তাৰিখ এটা আছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বিনিতা বাইদেউ ইয়াৰ পৰা বহুত টকা পইচা তুলে মুকো দিবলৈ গৈছিলে মই কিন্তু পইচাটো লোৱা নাছিলো বেলেগ এগৰাকী মানুহক পইচাটো দিলে হে মানুহগৰাকীয়ে তাইক চৰিয়াম বুলি কৈছিলে Dongmukak pen sensing ti KAL Life Nijang KAL number ke thom Chinthong constituency ke parlo Murinto Bajongkiri Pathua Klamalong Phaikuni ni Phai Krainer ke parni APHLC Chinthong CC committee atum patir piponsi 6 schedule kam mass joining ajai me padopon
Bangso jai megalong aluhiman pengpen jai kathar kursing timung Bikrom Hanse Suren Kramsa penchenglok APHLC asongalong claim rapen arpu ke dotum chetong dununti Bangso mailong APHLC Chinthong CC committee Sondro Teron pen mai chepahim phuponsi mai pangcheng ponlo Nason si prek jam rachari asong pen kadokave bang pharoi sira krep pho bang pho tum APHLC along chepa ong dununti Son sinon ke bangji MP election ahut rat kache tu pen ki pahai dunjia phan bidi sore sitame chethan chimum ponenti mai long ke cheng pen ki jut an sitame mesen ing samjin pen pechun ponenti langtuk apa malong itu APHLC itu along don haro isira repo dak nang join dum lo pini BJP itu pen lapen kongres itu pen lapen nil itu dak BJP apa ke do non ke BJP ke aveda tak lobon itu kini tengke APHLC si playing to non ke lapen election da pengen dum highway ko si teknong lo munit cuman ada rong lapen 60 tengko lasi ini nil to da kideng ko along si ningarong ning hitluk alam tegala hello je piniania banke nil to da don haroi sira don red hok arada tu BJP song pen mate kongres song pen si nil to APHLC song lo nang chpong dolo lasi kidang tangarni alangli akhya abit ko ladak aklam pen alangli ninjelo je chinthong ahmustia robe ocean partia belo okit stame piniarni stame alangli kaning je back aklam along pen si nili alangli pan lam mate lam boy pidolo je nang pini arni bangedi to APHLC don prep ko arada to don pare sira don prep ko arada to nili to molong nang chep og Ulukunchi pen himari long par karbing long live Phai kuni ni phai Cresir Keparni Dhansri MAC constituency ke parlo Daldali Basbari Saint Joseph Amondoli Sertali na sengkan ningarong chipisi ketalon pon Saint Joseph Amondoli lake Daldali Basbari garo arong along Pharo Cresir Kebra Troxi Kebra ke thomate 1973 aningkan Christian Catholic pensi Mondolia mahang patheklo Hala bangso hut diphu Paris pensi Mondoli langchari ponno lapen kalitang Pinendra Maraksi Catechis Klemlo lapen kalitang Sabendra Maraksi Rongchari ponno kecheng hut don thom web pensi Mondoli cheng ponno montanon don thongkebra hini an plenglo pusi chini pon Pharo Cresir Kebra Troxi Kebra ke thomate 1973 pen pining an lake sertalin singkan ke pleng pusi aliralon pen talon ponlong lo pusi pachini Bangso kang thirasai kipat tangpon lake RT Reverend Bishop Paul Metikat Pensi Arna Maphan Kangdukar Chosai an patangpon lo Pini Daldalia Havar Kadukavi Christian Catholic Mondoli Pli Lapen Protestant Mondoli Troxi an Narat Chetong Dunsi Aliralon Pidun Golden Jubilee নিমন্ত্ৰণ আৰু দিয়াৰ কাৰণে আপোনাবিলাক আহি ইয়াত আপোনাবিলাকক আমি শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আজি আমি ক'ব গ'লে বহুত আমি এনেকুৱা অৱস্থাত আছে আমাৰ দলদলিত 1973 তেতিয়াৰ পৰা আমি বহুত কষ্ট কৰি আহিলেও ঈশ্বৰে আমাক ভালে ভালে সকলো আমাৰ এই সেন্ট জোসেফ চাৰ্চৰ যিমানখিনি মেম্বৰ লিডাৰ সেইবিলাক কাৰণে ঈশ্বৰে সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এই 2023 19 নৱেম্বৰত আমি এই 50 ইয়াৰ্ছটো কমপ্লিট কৰাটো আমি সেলিব্ৰেট কৰিব পৰাটো আমি বহুত বহুত ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ডনোমিনেশ্যনৰ পৰা ইয়াত আহি ইয়াত গোট খোৱাটো আমি আৰু ইয়াৰকৈ আমি ক'বলৈ আৰু বেছি নাই কিয় মানে আমি জানো যে ইয়াত আমাৰ দলদলি এৰিয়াত খ্ৰীষ্টিয়ান কমিউনিটি অলপ কম আছে তথাপিও এজন আমি খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'লে চবে এজন কাৰণে মদত ঘূৰি আহি এজন মন্দিৰলৈ এজন
পৰিয়াল বুলি আমি এটা ঘৰৰ পৰিয়াল বুলি ভাবি চবে ওলাই আহি News Report Karbi Anglong Live. Nilip constituency ke parlo angkang Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship ke parlo Hirhiri Baptist Church along ke wangji surihini ra inkorapli aningkan thang chiklo ni phai ner kepen Grace Siar ni an nihang Karbi Baptist Association mate thi hekpen NKBA ingdeng pharoi sira Kre ke thom ningkan ese kamai pilapen youth rally ke paman ponje phan non malom kachisik chedang asai claim pon bomlo Kewangji surihini ra inkorap plianingkan thang chiklo ni phai ner kepen ni phai Kre Siar ni an ni pho pharman Hirhiri Baptist Church alongsi youth rally lapen ingdeng pharoi sira Kre ke thom NKBA ningkan ese kamai pi peman ponpo Bangso ningkan ese kamai pi kipchak ni senpen ke pachun ponje phan Hirhiri Baptist Church along kadukave don pliket aral tum sai angdeng doan archak ponpung Ningkan ese kamai pi ke pachun ponje along arnam hirjume ke long pon bomja phan pura ke chaka mondoli atum ahin pen arnam kardom pensi jakong chahang ponenti Ingdeng pharoi sira Kre ke thom NKBA MIP ke paman ponje phan aporar ni abang nangkate pokbom ajok Adi maklong ki pang thai pen danglok meya hong jaya sai setame adi maklong pang thek ponsi asai mo setame pang cheng ponlo adi maklong ki palang mi sen ja phan Hirhiri mondoli arartum aruiwang seta hithi ruipen bhom tiar ni sia bangke sayamo ki klema sai si rat pen chetu pon bomlo nilitum non si adim da ke pang thai lok la pen ke GCB pen ga ki klema bangke nini si klem pon la si la bang sulong akaduri thepik setame nangli tumalong ta pemantu ne hut kivik nili tumalong kivik dar hut atu ta hai asi kethe geding tum hasme chuning rilo generators of logi pi teng pen lang tum hason si kirabdun ji phatla pen akoi si nili ki phadun abang si kang tung peneng bang ke nili tum monduli long si ho boha do kopu posi risonim so tum ta lada yud really pu kachi pate doji chongge dam pen cheng lok la pen rinong ching di pen cheng lok jason da doji la si peneng seng kana bang ke nili tum hirhiri yur khoi pen mate PHABF yur khoi pen si nali tum ka do ka we monduli phasal me phadun lo monduli pharoi sia baddo la ka do ka we monduli phasal me nili hin pen mate nili tum yur hin phasal me nali tum phan phapon lo pon bom lo prai ni tum kep an ba kam klem pon dang lo pe non ke klem pon ang ji bang ni tum ini bang phil bang ni tum 50% ba ke chum lo busi tum min se thekon la pen bang so program se tame me senten chum po busi ni tum ka do we ni tum hirya rat bang ke min thekon Nilitum bangso di malong non amat ni kep anamui ke sayamo claim pon tanglo lapenan parta bangso me pi ni sen pen chun pon popusi ning ke thedo athe non amat nilitum phan phokep an asayamo bangke chun pon tanglo pusi ning je pon bangso me pi me sen pen ke pachun pon je phansi mundulia long ki doan soarlo hin pen stame aning ki me pen mate un an pen kirap ki pi dunjia phan chechak ponen tilo Laan an puke kali sitame mithanga jakong mate ki un chet an pensi kiraba bangki pi pajir dunun ti popusi chechak dunun tilo với tôm là mấy kia có thạc chỉ xích chỉ đang phán cái son xe như lấy tôm anh nốt bên sẽ tam ấy như lấy tôm là son xe bắt chun đó như phán chỉ chạc còn hồ lo là bên part tam ấy son xe cardom sẽ ta adap để vào son tam ấy đều còn bom lo là bên ni marli tum nan tum bang ando nan tum ondoli long ni tum ni marli phai he ni marli phai bang klikap rapon ni do thế là anutin ta nan tum kachi chak pon puson lo bodi anutin da chi chak pon lo abo tai jon jon no botai jon la pen tangkas ta me chi chak pon lo tangka kon alo nan tum chi chak mane bang suri hini mane bang ponro so la puja mane bang suri si la pusan un chit an hele un chit an se ni un chit chak pon Bangsor ni madua song atum ahin pensitame kangkir hei hui ke phapon pe dajia phansi atiri kama mondolia pastor sar ed rongpi chunbang kamsoniti dihin rimbang David Teron lapen mondoli isiatum ahin pen chuningri padopon koilamati pen samsoniti Karbing long life Bini abirta ke laponsi kang ton poniklo kardom